niba ushaka kujoininga team akasamutwe ni kuri WhatsApp, habamo ikintu bita inkuru n'igisa nayo. Ibingibi muza kumva n'aya makuru mwumva hanga tuba twavanye muri team akasamutwe. Ugomba kuba mu member wacu, ariko tukabanza tugakora bar screening tukareba niba ushobotse. Urumva? So gako bimeze bite rero? Hari inkundura iri muri muri ntuza muri Kigali Anniversary. Ni anniversary harya bayita gute? Ni akabari kari ku mugabo cyangwa ku umukire mu baherwe mu bakire bita Coach Gael. Biravugwa ko harimo ibintu byabaye akasamutwe, imanza ziri hagati y'abakore y'abahingase butembere bwa shyamba. Uyu nguyu ni Pichu, ni uhugutse. Uyu ni Pichu uhugutse ndabarahiye. Nababwiye. Uyu ni Pichu nta wundi. Pichu atangiye kuntera imosiyo. So tugaruke gato. Thank you so much. Thank you very much. Tugaruke gato mu ruvango uko mubizi kariya nakabari ngiyewe niboneye Godfather, hari abantu bavuga amakuru bakayavuga nabi. Reka mbabwire ko ngiyewe niboneye ama video. Banyarwandakazi, niboneye muraza kumva inkuru ziri buze guca ibintu. Niboneye ama video y'abana ba Silver muri Kigali Anniversary. Abangaba bivuga ko bagiye kurega umukire, barangajwe imbere n'uwari ushinzwe abakozi bita Krema. Bagiye kurega ubuyobozi bw'iriya company cyangwa bw'iriya ba iri hejuru ku muturirwa mu mujyi wa Kigali. Bajya kumurega yapanga telefone ranzimanye ndabagira. Iyi showbiz igiye kuba akasamutwe. Kigali isigaye iteye ubwoba. Kigali si ikigoma. Aha hantu uyu muntu Shadibu arahazi cyane, aranahasobanukirwa, arahumva, ariko ibiri kuberamo ni ibitari ibyo kubwirwa umwana w'umunyarwanda biteye ubwoba. Biravuga ko muri 150 sorry ko sinigute kubihuza muri 155. Ntabwo nza kubihuza. Muri iriya restaurant nyuma yuko babonye ko imikorere igomba cyangwa abakiriya amaze kuba benshi, biravugwa ko ndabisubiramo, biravugwa ko baho bazaniye umunyakenya wagomba kuza gufatanya n'umunyarwanda kuyobora iriya bar cyangwa iriya restaurant. Ibintu bitagenze neza, bikaba ngombwa ko umukire abafungisha imizigo shisha itabona. Uyu ni umukire wacu mwamenye nka Shondo Roketa. Iyo mvuze Shondo Roketa mubyumva cyane. Ejo nari kumwe n'umuhungu hano ubita Burusi Melody, mwaramubonye. Bikavuga ko njyewe amakuru yamaze kugera mu nkiko mu bugenzacyaha, yamaze kugeramo. Joe Black message nayisomye, reka nze nguhereze nimero ya WhatsApp unyandikireho. Okay, Joe Black wacekinga WhatsApp ubona ni kuri account Twitter yawe namaze guhereza nimero ya WhatsApp. You can text me ubundi noneho ibindi tukaza kubiganira. Naho abahanzi kazi barahari, abahanzi barahari. I will help you ko niba mu by'ukuri ushaka gukora investment mu muziki, I will do. We gonna talk, tuzaza kubivuganaho. Niba uri umuhanzi ufite impano unyandikire, ndaguhuza n'abantuza. Ariko si yuninde uritiza amarangi bamwita umwe rukumbi Joe Black. My guy, thank you man. Urumva? So tugenda gake rero, biravugwa ko ubu turi kuvugana byamaze kurenga, kuganira byamaze kwinjira mu nkiko. Mu yandi magambo, niba ibivugwa ari byo, umukire Coach Gael bamaze kumutwara mu nkiko, atwarwamo n'uwitwa Krema. Uyu nguyu ni umwe mu bantu
bari abakozi bawe hejuru bashinzwe abakozi muri kariya kabari cyangwa muri iriya bare cyangwa muri resitora aca ibintu mu mujyi wa Kigali. Ariko si ni gute byageze aho hantu aba bana b'abasore babiri biyunze na Clement, uyu nguyu wari ushinzwe ibikorwa byo muri Kigali Universe? Ni gute bihurije hamwe n'uyu mugabo ngo bajye gutanga ibirego ngo barege nyiririya bare ariwe Coach Gael? Biraza gutanga iki? Impamvu tuvuga kuri Coach Gael ni umwe mu bamanaginga umuziki mu gihugu cy'u Rwanda kandi bakabikora neza. Numwe waje gukora investment mu gihugu cy'u Rwanda bigera aho abakozi benshi bahabwa akazi muri uyu mujyi. Bimeze biti? Nibyo yafashe bano bana barabaturumbura babavana mu kazi shisha itabona. Biravugwa ko Coach Gael cyangwa muri iriya kabari muri iriya bare bagiye bagaterura abakozi bakababwira ati ntimugaruke mu kazi mu mifukuzwa muri rukanwe. Bari bakoze iki? Byagenze biti? Imikorere y'aba bakozi yari imeze gute? Kuki sebuje yabirukanye? Ni gute bisanze aha hantu? Uyu munyakenya wari wavanywe muri Kenya kugira ngo aze gufata iyi bara yishyire ku rundi rwego, kuki yirukanwe? Uyu munyarwanda w'umuhanga mu bijyanye n'ibyo gutanga serivisi mu bintu byo byaho barira naho banywera witwa Clement, irindi zina ndaza kurishaka, kuki yirukanwe nk'umumbweti? Ese yirukanwe binyuranyije n'amategeko? Byagenze gute kugira ngo yirukanwe? Amakuru angeraho nuko uyu mugabo Clement ntabwo yari yakabaye umukozi permanent, yari afite kontra y'igeragezwa. Iyo bimeze gutyo ukaba udafite imikorere ihwitswe nta nteguza uhabwa. Abantu muzi ibintu by'imikorere n'imikoreshereze muzi ko habaho amezi 3 cyangwa amezi 6 y'igeragezwa. Niryo uyu mugabo yari arimo. Tugaruke kuri aba bana babiri rero birukanwe muri Kigali Anniversary bakoraga babita gute? Bamwe bacugusa amacupa, bamwe batanga zate, bamwe babari hara kuri kontore babita gute? Muze kunyibutsa abantu mukunda kujya mu kabari. Mukuje nikumbusha Tony, funga mike yawe ufungure kamera yawe. Abakobwa banjye hano mugomba kubisobanukirwa, ubundi babasaba ikintu kimwe: gufunga kamera nako gufunga mike mugafungura kamera. Ibi ngibi biramfasha. This helps me very very well. Kansabe aba content creator mutagira content, aba youtuber mugenda mugafata akantu gato. Inkuru yo muri Kigali Anniversary, iyi ni inkuru ndibuze kubabwira nge nanyuze urande kuko nabonye ibintu. Birashoboka ko hari ukuntu cyo dufata ibintu tukagenda tukabishyira muri negativity gusa. Everybody, umuntu ufite abakozi n'abakoresha cyangwa abantu bafite business bakora. Tony, ndashaka ufungure kamera. Ndavuga nyiranyinya, mfungura kamera. Mimi, abantu mwese ndashaka mufungure kamera, mufatire urugero ku muntu bita Nonox. Mu minota ndashyiraho kamera uzuyishyira umbwira amakuru ukuntu bimeze Musanze. So muri iyi nkuru yo mu Kigali Anniversary aho nakubwira ko amasaha abanzi b'umukire Coach Gael navuga ko bari kwishima, bari kubyina bitewe n'akantu n'ukuntu bitari kugenda neza. Ibi ariko muri Kigali Anniversary ntabwo nari ninjira mu by'umuziki. Mu muziki ndaza kuzamo gatoya babwira ibintu muri buze gutungurwa nabyo. So ubu turi kuvugana amakuru, mfite impapuro zamaze kungeraho zo mu rukiko n'ibirego. Uwo bita Clement, uyu Clement niwe wari ushinzwe abakozi cyangwa wari ushinzwe
ni manager mu bintu bijyanye n'ibyo no kugurisha no kugurisha, ushinzwe control y'ibinyobwa n'ibiribwa hariya, ushinzwe niwe nuvuga ngo niwe wari ushinzwe ni restaurant. Batumuye kabutindi batayiteguje. Mu kutumutumura batamuteguje, yaravuze ati nza amategeko andengera Coach Gael ngo utwaye mu nkiko mpaka. Coach Gael aravuga ati ngiyewe nagiye mu Buhinde, mvuye mu Buhinde njya muri Amerika, mpageze mpereza abazungu akazi, ndaguha umunyamategeko wanjye mwesurane mpaka. Turi kumwe? Uyu Clement wirukanywe nk'umumbweti yaje gusanga adashobora kwihanganira kwishora muri uru rugamba n'umunyamafaranga w'umudiaspora ufite amafaranga atari make. Izi ngo team blues ngo arangwa rukuntu ngo zigira, ariko sha mwatapinze no gukanda kuri iyi foto byabananiye, murakanda ho mubonye nzanye umukobwa mwiza gusa mwabyohemwe, ni mukandeho, ndabizi muri abatindi. Umuntu ufite amafaranga niba shadi bashobora kuza pana kayanduza abantu mwitwa ngo muri abagabo, murabura intoki zikorera amafaranga, mubura intoki zitapinga hano, ariko ntimushobotse pe. So Clement akimara kubona uyu ari umukozi wa Coach Gael muri iriya company, akimara kuba adashobora kwishora mu rubanza wenyine, yahisemo gufata abana birukanwe, ariko aba bana bari bakoze amanyanga. Ku makuru mfite afite ibimenyetso, aba bana bakoze ibinyuranyijwe n'amategeko, ni ibisambo bibye ba sebuja, ibimenyetso birahari. Aragenda arabafata abashora mu manza z'ubugoryi ziri buze kuba costinga n'ibisanga muri izi manza, babashora muri izi manza ko birukanwe nabo badategujwe, ariko bari bakoze amanyanga. Byo nabyiboneye, there is no comment about this. So the thing is, n'impamvu nirinze kubyinjiramo deep, kwinjira muri business y'undi muntu ukaza kwicyuraho comment. Hari ibintu bigenga abakozi n'abakoresha, hakabaho amategeko agenga ama business, ku buryo uramutse uvuze kuri business y'umuntu ushobora kunyerera mu rurimi ugakoreramo amakosa, bikasa nkaho wazindagije business y'umuntu kandi atanga imisoro mu gihugu, ugasanga ukoze ibigize icyaha ukabiryozwa. Ariyo mpamvu Godfather buriya ngenda gake niba ngiye kubaha amakuru. So aya makuru ndayabaha gutya rero. Muri Kigali Anniversary nka kamwe muri restaurant ziryoshye mu mujyi wa Kigali muri iyi minsi gutya bigacika, harimo umwuka utari mwiza hagati ya nyiri restaurant cyangwa ya nyiri restaurant, umubose mukuru ariwe Coach Gael, cyangwa ubuyobozi kambyita ubuyobozi, n'uwari ushinzwe management y'iyo restaurant ariwe Clement. Ubu turi kuvugana mutwaye mu nkiko, turashize. Shadibu, reba WhatsApp yawe. Yasoma ntuvuge, soma umyutinze hanyuma uraza gutangara. Narababwiye ngo iyi showbiz tugeze kuri level, tugeze kuri niveau, uyu bamwita none, tugeze kuri level aho kuvuga amakuru inza nkavuga ngo ireshanje image Claire muri uretse gato manze nkwereke gato. Claire ndagira ngo nsuhuze. Kwisubiramo. Ntinga mike yawe.
Shadia wanjye umva harahiye ukimara kubona iyo chat wumva ugize ubwoba mu nda numvishe ibineza neza mu nda. Oh my god ibizoro ukimara kubibona wumvishe warira umva cyane I can't wait. ati telefone hore ihangane gato mwihangane gato ngiye kubakubita ikintu bita inkuru